Tsa emeletse go leba kwa fora mo loetong la semmuso. Kansele ya Mahalapse ya re itumediswa ke go bo tlhaelo ya melemo mo dikokelong tsa kgaolo eo jaanong e le selo sa maloba. Fa le kgotla la Botswana Badminton le tla simolola jalo lenaneo la go rutuntsha bana ka motshameko o wa badminton. Wetso yo tolokolang ka puo ya diatla o bidiwa Patricia Chobonyane mme ga re tsena jalo mo dikganyeng. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o emeletse go leba kwa France ka tsa tiro go fitla kgwedi ya Seetebosigo le 20 mo leetong le Tautona Masisi o tla tsena tiro ya go simolodisiwa ga lenaneo la Africa Vaccine Manufacturing Accelerator Program le le tla dirisiwang go thusa ka madi mananeo a go dirwa ga melemo mo kgaolong eno ya Afrika. Go tsweledisa mesepele ya gagwe Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tla leba kwa Germany kgwedi eno e le 21 go fitla e le 22 ka maikelelo jalo a go nonosa tirisano mmogo ya mafatshe o mabedi. Re kgabaganyetsa jalo kwa gone kwa fora kwa o tshidilong ka betsa emeng senta bonte gore ba ya mo dinakong ka leetolo e la ga Tautona ka koo. O tshidile o nkabetse kgaitsedi yaka o ka re tlhalosetsa ka leeto gore Tautona o tsamayang gone ka ko France o gorogile kgotsa jang. Ke go leboga Benson jaaka se tsa go bua Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o solehetse jalo go goroga gone mo Paris France mo di oreng tse pedi jalo re solehetse jalo gone gore taba re ntse re tsamaelana gone ka ko le hilong la dipalomelo tsa difofane kwa ileng gore wa go goroga teng o solehetse jalo jaaka se tsa go bua goroga mo di oreng tse pedi ana le jalo le mohumagadi wa gagwe me Neo Masisi le ba ileng gore o na le bone ba the Botswana delegation gongwe jaaka se tsa o buile gape Benson tota Tautona o hano in two parts e le gone go ta go etela gone mo France mme ana le lenano le leng go ruta ba le mo go lone ga mmogo le gone go hetela ka go lehatsheng la Germany kgotsa Germany mme ya ka ta ba le mo fora jalo go na le thulaganyo e kgolo le go ruta ba idiragala jalo ka tsatsi lone la bone e le yone the launch of the African Vaccine Manufacturing Accelerator e le thulaganyo e leng go ruta ba idirwa jalo e go kagane le lekgotla la African Union kgotsa AU le lehatshe lone la fora ga mmogo le lekgotla le leng gore le itebagantse le gone go dira melemo jalo la Gavi mme tota maitamo magolo e le gone go netefatsa gore mahasa a leng gore a iphitlhela a le mo seemo sa itsholo le leng gore e kwa tase a taba le bano jalo ke sebaka kgotsa ga nna le tshiamelo ya go ka thusiwa mo mererong ya go tsa fandiwa kgotsa go hiwa letseno kgotsa peeletso mo go a thuseng gore a kgone go itirela melemo re beletse seemo se leng gore tota mahatsa Africa a le bano ke seemo sa gore ga go nna le tlhagogo ya di gajaja re ka rialo jaaka go ne ga nna le segajaja sene sa COVID-19 le di gajaja tse nngwe gore di aga di tsamaya di heta gantsi mahatsa Africa ha kgone go itepatepanya le diemo tsone tseo mme sebaka sone se se taha mahatsa Africa sebaka sa gore a kgone go ka itepatepanya le seemo sone sa go tokahatsa seemo sa botsogo kgotsa yone to prioritize global solidarity mme go gontsi mo ileng gore ka go bua Tautona o solehetse jalo go kopana le molekane wa gagwe gone mo fora le ene Emmanuel Macron ga mmogo le go itebaganya le dithulaganyo tse gore taba di buisa dikgang tsa merero ya tsa diphologolo mme Benson mo nakong ya gompieno gongwe ke tawetsa gone ha ke tlhalose jalo gone gore re mo nakong e leng gore ke a thomamo Tautona o toga goroga mme re tabo re kgabaganyetsa gone kwa tabanga le teng mo sebakeng sa gompieno Benson Khaitsedi ka me ke go leboga mme ke dumela ke re khaitsedi ke gone ka ko Tautona jaaka le ko France gone ko Paris go solofetsa gape gore a hetele ko la hatseng la Germany
Germany o itsege ka maranyana a kwa godimo le dikgatelopele ka tselentseng yalo le ha tsela France lona le itsege jalo ka gore le thusa jalo balemi barui le melemo le gatetse pele ko Germany re sologeleng ga itsediaka ka boripana Benson go ntse mo ileng gore tautona o sorehetse go dira le gone ko lehatseng la Germany go na le bokopano ja gagwe le babega dikgang ka go harologana ba ileng gore ba tswa gone mo metseding ya dikgang ka go harologana go buisa dikgang tsone tsa merero ya tsa diphologolo ka gakologalo jalo gone gore ko lehatseng la Portugal ka kgwedi ele ya April lehatse la Botswana le na la itama go ta go boela boloko jwa CIC e le go taleng gore le itebagantse segolo bogolo le merero ya tsa diphologolo re lebeletse kganyone ya gore la tsela Botswana le ipitetse le mo seemo se leng gore seemo sa gore diphologolo kgotsa gone ga nna le molao e leng gore mahatshe a Europa a na ipoleletse jalo gone gore a go thibela go letsomo la diphologolo tsa naga mme mo nakong ya gompieno re itse gone gore lehatshe la Botswana le na le seemo se leng gore le ipoleletse gone gore le tabo le dira dilo botoka mo mererong yo tsenetse Benson mo nakong ya gompieno ke ta kopa jalo gore re kgaogane re lebeletse seemo se leng gore re tshwantse re tabogele gone ka kwa tautona tabanga le teng gone ko lehelong la dipalamo tsa dihogane ke go leboga thata o tshedilong ka betsela go lehatseng la France gone kwa tautona solofetseng gore a ba sa thomile gone kwa gorogile gone ka ko ka tselentseng yalo mme re sa lefo moemedi wa lefatshe la Algeria mono Re Murad Ajadi o tlhotse a laetse tautona Dr. Mokgweetsi Masisi morago ga go etsa sebaka sa gagwe mo lefatsheng leno fa a laela moemedi yo tautona Masisi o na re lefatshe la Algeria le tumile thata ka go dira melemo ka jalo lefatshe leno le ikaela go kwatabolotsa go le gontsi mo go la Algeria go tsweledisa letsholo la lone la go nna boremelelo jwa go itirela melemo tautona Masisi o lebogetse moemedi yo go bo a nnile sekao mo go emele lefatshe la gagabo mono Re Ajadi ene a re go nna ga gagwe mono go mo file sebaka sa go tlhaloganya go le gontsi ka lefatshe la Botswana segolo jang ka e ne e le la ntlha direla mo kgaolong ya mafatshe a Afrika a re lefatshe la Botswana le la gabo a ka tshwaragana mo mehameng e mentsi go tiisa botsalano jwa one and particularly for the very strong consistency of the principal position in the foreign policy. Yes. It's admirable. And please say that to him from me. And in his selection of his diplomats, there is a measure of consumacy and consistency. And you, by no all means, represent that. So we want to repose in you our thanks to you, our gratitude to you for being such an exemplary diplomat. You've set a very high standard for your successor. I hope they can measure up to what you've done. And I wish you the very best. Thank you very much. Personally and professionally. But I have to tell you, Your Excellency, that Botswana proved wrong all my apprehensions. Really? I have had wonderful time. This, by the way, is my very first experience in Africa, and I was absolutely delighted and to have been posted to your country. Thanks. So I would like to express my heartfelt gratitude for the huge and continuous assistance I have had throughout my stay here. So I have always been delighted, privileged, and happy to see you, to meet with you. But today it's with some mixed feelings. Yes. fa re tswelela dikgang tsa rona tona wa papadi le madirelo Re Mmusi Kgafela a re lephata la gagwe le tsweletse ka go netefatsa fa dithulaganyo tsa papadi le kgwebo di tlhofofadiwa go thusa setšhaba go itirela madi le gone go tlhabolola itsholelo ya lefatshe leno Re Mmusi Kgafela o buile se jaaka na simolodisa lenaneo la metlhala ya khumo kwa ga Malete kwa Ramotswa lone Sekobo wa bega mo go netefatseng fa lefatshe leno le fitlhelela ponelopele ya lone ya go nna le itsholelo e e kwa godimo Tona Kgafela a re lephata la gagwe le dira ka natla go rurifatsa fa bagwebi le babeeletsi ba dira dikgwebo mono gae a supa fa seo se tla thusa go tlhama mebereko le gone go aga itsholelo leng gore re dira la teng
re hetla tikologo kgotsa re hetla seemo se ka sone se ka kgontshang gore mebereko e tlhangwe. Peeletso go tswe mo diatleng tsa benggae le go tswe mo diatleng tsa batswakwa e bona tlhabo ya letsatsi mo lehatsheng le la Botswanale. Go buiwa ka khumo re rotlhe re letsa gore rapole meamuso ya lehatshele go ra gore le rona re tswa matsogo re dira ka botlalo gore re tle re ungwelwe. Maikaelelo magolo a thulaganyo ya metlhala ya khumo ke ga atumetsa ditirelo kwa setšhabeng le go neela bagwebi sebaka sa go abelana megopolo le maele ka tsa kgwebo le papadisano. Re bankanya mabaka a bogwebi gore bagwebi ba kgwe mo mabakeng a siameng go ka tswa bakanya economy kana itsholelo ya lehatshe le go igodisa le go ka gogela gore madilo a teng mo ga rona mo. Mme kana tota konokono ke gore a re a lefano o kgone go bona fo wena o le Motswana o ka tsanang teng wa nna le seabe sa go inankolela se o ka se tsayang. Tsotlhe tse di tlhokang di mo ditlhalosong tse o ka di bonang mo ditanteng. Setšhaba se rotloeditswe go dirisa mananeo a puso a tshwana le tšhema-tšhema go godisa dikgwebo tsa bone, mme segolo thata ba ikatumetse maphata a lebaneng go ithuta ka mananeo a leng teng. Lone Sekobo, VTV News, Ramotswa. Kanyengwe ke reng le kalana le le itebagantseng le go tsibogela tlhagogo ya malwetse la Botswana Public Health Institute la re le ipaakantse go lekane go itepatepanya le tlhagogo epe ya bolwetse jwa Mpox. Dikai dingwe tsa bolwetse jo jwa Mpox ke go lapa, go bajwa, go babiwa, tlhogo go rutha, mmele go thuntshiwa, mokwatla le gona go tsibitlela. Lekalana leo le rotloeditse setšhaba gore le se ka go tlhelelela tsenwa ke tsebetsebe ntateng ya dipalo tse di begilweng kwa lehatsheng la Aforika Borwa. Dr. Thebeyame Macheke o buile se mo puisanong le lekalana la dikgang la Botswana Television maabane. Ke letleletswe somolokane wa bega. Bolwetse jwa Mpox jo bo tlholega mo diphologolong le go amana le batho ba ba nang le bolwetse jo bo kailwe bo se bošwa mme bo kile jwa tlhagoga ka dingwaga tsa bo 1970. E re lentswa bolwetse jwa Mpox bo ne bo tlwaelesegile thata kwa legareng la kgaolo ya Aforika mo nakong eno bo jweleletse mo dikarolong tse di farologaneng lefatshe ka bophara. Lefatshe la Aforika Borwa le kileng la itemogela bolwetse jo ka 2020 le 2021 le na le dipego tse dišwa tsa Mpox le fa go ntse jalo setšhaba se rotloediwa go wela dibete. We have actually trained our technical officers, healthcare officers, or healthcare workers in general, dingaka, batho ba lebo, and all of these cadres to ensure they are on the lookout for this Mpox. We have trained since 2022, in fact. Surveillance, both go to bordering, both go to facility, we expect as we hear the cases, but routinely. Tshwaragano ya lefatshe leno le mafatshe a mangwe go ipaakanyetsa seemo sa Mpox e kailwe e le botlhokwa fela thata. The global networking ya gone gore re nne re rutwa gore how are the cases evolving over South Africa. Ke dilo tse leng gore is part of the preparations tse leng gore we have done so far. Yaanong in the event the case, we have option this thing is at this stage. I see, by the way, one case is an outbreak. Only one case, Mpox, we will be declaring an outbreak. Dr. Macheke onankola dikai dingwe tsa bolwetse jo. Ka di symptom tse leng gore they mimic flu. Somebody has flu, oh, I have this headache and fever, body ache initially. And then later on, usually, this rash, it mimics smallpox. No rash you do tell how a level like this stage, lanta is flat, and then it develop at the bumps similar in the face, going down the body,
and then later on these bumps they become fluid filled ka re ke di-vesicles. maiteko a setseng a kile a dirwa ke lefatshe leno mo go kenteleng setšhaba bolwetse jwa smallpox go tla thusa ba ba neng ba tsaya mokento ka jaana mebele ya bone e tla kgona go itsetsepela kgathanong le mpox. What we are happy about is that the smallpox we were vaccinated bogologolo bole for batho ba leng gore ke ba 79 downwards ba leng gore they were vaccinated against smallpox. But we believe or they at least are immune to this mpox because it is similar, it is relative, the orthopox viruses. setšhaba se gakolotswe go itakodisa ba bongaka fa ba ka tloga ba lemoga dikaedipe tse ka tswang e le bolwetse jwa mpox. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. wetso ha ile gona o tsubang se gona sa ditshwantsho dikgang tsa Botswana Television phirimaneng ya tsatsi la bobedi me ga re tswelela. Khansele ya Mahalapye ya re e tumeletse seemo sa go nna teng ga dipilisi le melemo mo dipateleng le dikokelo tse di mo kgaolong ya bone ka kakaretso. Fa buisa putego ya khansele eo e tsweletseng kwa Mahalapye modulasetulo wa khansele re Bontlhasetse Mmeremintsi o supile fa go sa tlhole go na le tlhaelo ya melemo le dipilisi mo kgaolong ya gagwe. Love Mo Mario Kapego. Seemo sa thaelo ya melemo le dipilisi se se neng se pateletsa balwetse go pagama dibase ba ya mahelong a mangwe mo Mahalapye ke selo sa maloba ka jaana khansele ya Mahalapye e tlhalosa ga jaanong go na le dipilisi le melemo ebile di sa thole di thaela. Bangwe ba balwetse ba ne ba setse ba babaletswe ka jaana ba ne ba tsaya loeto go ya kwa dipateleng tse dingwe go ya go folela melemo le dipilisi. Modulasetulo wa khansele eo re Bontlhasetse Mmeremintsi a re melemo le dipilisi ko dikokelo le dipatela ga di sa thole di thaela ebile di le teng ka seelo sa 90% mo kgaolong ya gagwe ka bophara. The drug availability in our district health facilities has improved. Seemo sa dipilisi mo dikokelong tsa kgaolo ya rona se tokagetse hela thata. Go bonala ga melemo go mo seelong sa 90% le go heta mo melemo ya bolwetse jwa sukiri le mengwe. Lephata la botsogo le rotloetsa setšhaba go ikwadisa go bona melemo mo makalaneng a botsogo a ikemetseng a dirisanyang le puso. And the DHMT continues to mitigate drug shortage through encouraging clients to register for chronic medication program and procurement of drugs through the micro procurement from local pharmacies. Makhanselara ba lebogetse puso go bo e utule matshwenyego a bone ka jaana ba tswa gakala bantsi ba bua ka thaelo ya melemo le dipilisi mo kgaolong ya bone. Selelo gongwe se nentse se le sintsi mo kgaolong sa gore melemo mo dikokelo le dipatala tsa rona e be e ne le kota se thata. La ga go ise go lekane mme go nile le tokagalo e tona seo kana se ra gore botsadi jaaka ntse bo ya ko dikokelanong ba go itekodisa jalo jaanong ba kgona go bona melemo mo dikokelanong seo se ra gore se ba hokoletsa ditshenyegelo tsa go ya ko gongwe ko marekisetsong a ikemetseng. Go a tshwenya gore re be re santse re itemogela dikolo dingwe tse e leng gore ga di dire sente mme kana sone se rase se tshwanna ke gore go dirwe dikanoko le ditshekatsheko gore bothata e ka boeleng mme re kgone go bo addressa. Ke letsa go bona dikgaolo tse di tshwanang bo Mahalapye particularly dikgaolo tse di tona e nne tsone tse di nang le seabe se se tona mo kabong ya lehatshe ka gore banana Batswana ba thoka go nna le lehatshe ko batabong ba nna teng. Magareng ga tse dingwe khansele ya Mahalapye ba supa ga ba itemogela thaelo le lethoko la madi bogolo jang ka ba sa tswa go rurihatswa gore jaanong ke khansele e ntšha ka jalo ba supa ga ba thoka madi go ka dira dingwe tsa dithabololo tse dikgolo mo kgaolong ya bone. Love Mo Mario, Botswana Television, Mahalapye. Le koko le rumileng go batla megopolo mabapi le mananeo a ditlhabololo kwa kgaolong ya gantsi le roletse khansele ya ko dikeletso tse morafe o batlang go di bona di dirwa mo lenaneong la ditlhabololo la NDP 12 le DDP 9.
megopolo eo e akaretsang kago ya tsela e lomaganyang gantsi le nyoqade e rotswe kwa phuthegong ya khansele e hapegileng mo tsatsing la maapane. Angela Enosa wa bega. Komiti ya ditlhabololo mo kgaolong ya gantsi na re mo dibekeng tse di hitileng ya tsana metse le metsana ya kgaolo go phutha megopolo mo setšhabeng ya gore ke dihe ditlhabololo tse ba eletsang di ka akarediwa mo lenaneong la ditlhabololo la National Development Plan 12 le la District Development Plan 9. Megopolo go tswa mo banning e mmalwa. Presents construction of tarred roads tsa New Qadi, West Hanahai le East Hanahai. Rabara tsena le relocation and construction of airport mo gantsi, water softening treatment plant mo gantsi, borehole drilling and water recirculation and treatment plant go road lacked, construction of multi-species abattoir, yene the 50 species. Then the construction of tarred road gantsi to road lacked and gantsi to Cabo. Le construction of tarred road tsa Bere and Kagai, the junction is a thing. Or it's a Nyalone village electrification, upgrade of radio frequencies, go Kagai Bere, Lactele Cabo, upgrade and increase internet connectivity. Mehela ka go ya tsela tsa gagare ga motse ke yone kganya mamang. Ha se kontere sa ba sela nteng a 10 km. Wa re tla be re na le gravel e tswang ha ya go connecta, which means it's just going to be the same thing. Because that portion e tswang ha 10 km go joina sekontere go setlabe se le teng ya go tlhoka gore lona e kopele madi. So ha o ka ya la tlhoko bontsi jwa batho ke ba tswang ka kwano ba yakwa ga ba tswe kwa ba yakwa. So ga re itse gore ho gone re tla be re ya kantse jana mo lenjwa yone hela mo matshirong a batswana ba ba go ga mo le palo se ya go diwa mo yone ke so se se tlhokana la bolesti ya itse gore palo se ya go tsena segolo ya go bone batho ba ile gore ba go tlhokana mo tseleng ya gone dipalo tse di godimo thata se le gore tota sa tshwana gore ile ka le diwa thata ya ne ile gore ya ha go di matso. There is a policy 10-kilometer radius access roads from the town road. How would you the main way? Then if you have a multi-wall or 10-kilometer radius, then the policy allows for under a different policy program. But if it's a main road, let's say from her field there, it means it's going to leave east-west high very far. Now it will need to be planned for and catered for under a different financial year. So it will mean now we have lost all the opportunity here. Go phutha megopolo mo setšhabeng mo go thusa gore se ntsha maikutlo mabapi le tse se eletsang gore se dire mo metseng ya bone ka mananeo a ditlhabololo. Angela Enosa, Botswana Television, gantsi. Megardi konetela ratoropo wa Gaborone Re Austin Abraham a re khansele ya toropo kgolo Gaborone e dumalane le banka ya Access Bank go tokahatsa ditirelo go phutha makgetho jalo a matlole go duela ditamelo tse dingwe tsa khansele. Ratoropo na bua seo kwa tshimolodisong kana kwa tshimologong ya phuthego ya khansele ya Gaborone maabane. Tsholofelo Tombale ka pego. Mo dingwageng tse di fetileng, khansele ya toropokgolo ya Gaborone e ntse e kgaratla go phutha dituelo tsa lekgetho la ditirelo go tswa mo banning ba toropo mme ga ba kgone go tshwara seelo se ba se ipeetseng ka jaanong ngogola ba phuthile 16.9% ya 25% a madi a ne ba a batla. Go tsibogela dikgwetlho tseo, khansele e tsere dikgato di le mmalwa go akaretsa go tshwaragana le banka ya Access Bank go ba thusa ka metlhale e ka nnang motlhofo gore banni ba kgone go duela makgetho. Gaborone City Council has entered into a partnership agreement. Khansele ya toropokgolo ya Gaborone e tsene mo tumalanong ya tirisanommogo la Access Bank Botswana. Tumalano eo e dirilwe ka di 12 tsa Seetebosigo monongwaga. Thulaganyo eno e tla tlhofofatsa tiro ya rona ya go kokoanya makgetho a banni ba a duelang kgotsa di-rate. Re solofela fa ba tla kgona go duela makgetho a bone ba se kgorelediwe ke sepe go se kgathalesege gore ba kwa kae. Banka e tla thusa ka go tlhamela beng ba matlo ka tsela ya go laola dituelo tsa bone. Activations quarterly for collection of property rates. Le fa go ntse jalo, ratoropo o tlhalosa fa ba santse ba saletse kwa morago go kwadisa maina a botlhe ba ba nnang le matlo ba ba tshwanelang ke go duela madi a ditirelo tsa khansele.
The property valuation exercise, which has been awarded to 3 companies. Tiro ya go sekaseka ditlhwatlhwa tsa dikago mo toropong e abetsweng dikhamphani di le tharo ka go latelana Real Assets, Real Reach Joint Venture le More Properties e tsweletswe mo Gaborone ke maswabi go le itsise gore thulaganyo eno e salatswe kwa morago ntswa e le tiro hela e botlhokwa ka gonne e tla thusa mo go tokafatseng go kokoanya ga madi a rona re le council ya toropokgolo ya Gaborone. Help in improving our revenue collection as Gaborone City Council. Council e ikuetse mo banning ba toropo gore ba dirisana le bona mo maitekong a go kokoanya madi le go letla batho ba ba sekasekang gore ba tshwanetse go duela bokae ba kgone go tsena mo matlong a bone. Solofela Tombale, Botswana Television, Gaborone. Wetso go tsena kutlwana sa tsa metshameko Morore Thato Khosimore o eme sente Morore. Dumela Benson. Rre. Erra. Le teng. Ke rona. Re tla ke se nga tlamalo mo go. Ka bono serame se sa go tsikitla se. Nya me go itshametsela se gore re jalo jalo. Maloba mmene se nga bolla ditsoka gompieno se botokanyana serame sa maloba tota no se utlwa tota kana bile ba botsogo ba re apare ka gore ebile gantsi kana ba ba itseng ba re serame se go tsana go dinao ya no ga re apara re tlhatlaganya re just sentle re no tse di bothito re ka le ka go henya mohike le mohikela o tlhasetse le nna o batla go kokota mme ke tshwana re toko kwa kgo tsa metshameko tsa go tswana tonight itla go gona ka Thato Khosimore Mothoetsho Madume a re le bjalo pego e go setlhoeng bosigong jono mokatisi wa setlhopha sa setšhaba se segolwane sa kgwele ya dinao the Zebras Didier Gomez da Rosa a ro ya go dirisa kgaisanyo ya monongwaga ya COSAFA go fa batshameki ba ba botlana maitemogelo a fa go dingwana gore ba kgone go emela lefatshe leno kwa dikgaisanyong ka go farologana mo nakong e tlang the Zebras ba golagantswe le ditlhopha tsa Africa Borwa, Mozambique le Eswatini mo Group A kwa kgaisanyong eo e tla tshegetswang kwa Africa Borwa tlamelo Montsusi le boitshepo dikoko e ka pego. Moraga gore kgogo ya kgaisano ya monongwaga e dirwa ka mafelo a beke Didier da Rosa o kokwantse setlhopha se sa hluleng ke makawana a bontsi jwa bone e tla belelwa ntlha ba emela lefatshe lone kwa kgaisanong tseo kwa kampeng go simolola go itlhokotsa. The group stage is tough, huh? You know, we are with South Africa, Mozambique and Eswatini. Re golagantswe le ditlhopha tse di mašetla tse di akaretsang Afrika Borwa mme ke itumela ka fana le batshameki ba me re setseng re tlhaloganyana ka teng. Understand the way I want to play in this tournament, and until now really I'm very satisfied about the attitude, the commitment, the fighting spirit. E re lefa the Zebras e golagantswe le ditlhopha tse di fa godingwana di akaretsa bafenyi ba kgaisano eo makgetho a le matlhano Afrika Borwa mokatisi yo o tlholegang kwa lefatsheng la France o tlhalose fa ikemiseditse go ntsha maduo a nametsang. When we start the tournament, we don't play the tournament to lose. Really, we want to be very far. We want to perform during our group stage. I don't know which team we will. Maikemisetso a rona ke go fenya kgaisano eo. Ke tsaya ke re motshameko wa ntlha batshameki ba tlo ba itse sentle ka fa re batlang ba tshameka ka teng. It's very important to be ready physically and tactically. It is why this morning we work a lot on this issue. All the players, they have to understand very well the way we have to play. Morale ko godimo ke lebile gore bontsi ba bone ke maleitinyana so ba itumeletse kholapo ba rata go supa gotlhe go ba nang le gone ke tsa ke re morale ko godimela thata mo campe ditau di tlalwa ena re ka rata go kopa batswana gore ba re rotloetsela thata ba re pedise re kgone go tla ka COSAFA. Fa e sale setlhopha sa the Zebras se iteisana borathana kwa kgaisano e ya ngwaga le ngwaga ga se se fenye madua a botoka se sa fitlheletseng ke go fetsa mo maemong a bobedi makgetho a mabedi ka ngwaga wa 2016 le wa 2019. The Zebras ba emela ka Sontaga go loba kwa Afrika Borwa kwa kgaisanong e ya akaretsang gape bomampodi ba kgaisano Zambia, Lesotho le Zimbabwe mo Group B. Ditlhopha tsa Angola, Namibia, Comoros le Seychelles di golagantswe mo Group C. Tlamelo Montsusi, BTV Sport,
Gaborone. Fa re tswelela bakatisi ba ditlhopha tsa mabole tsa lenaneo la Re ba bona ha ba re go tshegetsa dikgaisanyo kgapetsa-kgapetsa ke gona go ka thusang go tlhabolola motshameko o go tswa kwa moding ga mmogo le go alosa batshameki ba ba ka tswang ba emela lefatshe leno kwa dikgaisanyong tsa mafatshe. Lesego Mokwaisi o go rulaganyeditse pego e latelang. Kgaisano e sa le tshwarwa la bofelo ka ngwaga 2022 mme go boa e le la ntlha mo ngwageng ono go kailwe le selo se se itumedisang ke bakatisi ba ditlhopha tseo tsa bana ba boxing. Bakatisi bao ba kaile fa jaanong ba solofela fa kgaisano eo e sena go tlhola e ema gape. Tota lenaneo la Re ba bona ha le so nna ke bona le tsamaya sentle so hela makgwereng ya le go tswa bothata bo nkareng bo teng ke tsone di-tournament tsa bone lenaneo le ka re ga di dintsi so hela tla utlhela ngwe e le one ngwe le di le pedi mo ngwageng so mme hela ha ne di ka nna dintsi di-tournament tsa teng so re ne re ka nna le maboxere hela a mantsi a le gore e yana ka bonala le mo national teaming a le mantsi go lebaka re sena tournament and this that our first fight ba erlo santa ba palama reng bontsi ba bona ga gona ko na e itseng sepe ka box ke gona ba e bona le reng ke gona ba ntse ba e bona gore ga go te reng go tewa e se ne re ka se eletsane le gore gongwe ka re ba tswa ga bogoge ba rona ba re okeletsa di-tournamente nyana gore di nne bo 4 bo 5 tsone tsa bananyana but so far so good sengwe le sengwe se tsamaile ka ga ke ratileng ka teng kana ga go sa development a gona ko re ka yang teng so se se tona yanong se se thusang motho go le gona gore a gona di-sports ko sekolong le gone mo e leng gore go tara mathata mo nakong ya gompieno. Golwane go tswang ko BNSC Re Frederick Badiretse le ena a tlhalosa gore e le ba BNSC ba bona motshameko o le botlhokwa fela thata mo go bone ka ba kgona go lemoga talente e santse e le kwa tlase. Tournament, this is a very important program for us as the BNSC as re kgona go bona the age group that is here. This is the future of boxing. This is the future of sport. And I'm very happy that we are. Lano le botlhokwa thata mo go rona ba ke bone bo mampudi ba kamoso e bile ke itumela go bona re le farisi mo tsekgaisano gape ke dumela fa re ya go nna le borama bole ba ba goditsweng sente mo motshamekong wa mabole e bile ba bangwe ba lona e tla na boago ka ba motshamekong. African champions, our future national champions and our future Olympians. So I understand that the program remains steadfast in efforts. Maikelo a lenaneo le ke go ribolla talente go tsweng ko moding e bile fa e sa le simolodisiwa le a lose batshameki ba tlhwatlhwa ba ka tshwara 17,000 athletes. Gone mo kgaisanong e batshegetsi ba kgaisano gantsi ba kgonne go iponala diatsele di le supa mo palong gotlhe ya batshameki ba le 10 Lesego Mokwaisi BTV Sports gantsi. Kwa bokhutlong mokatisi wa motshameko wa badminton kwa sekolong se segolwane sa Tsodilo kwa Maung Karabo Mosweu a re maikaelelo a bone ke go ruta bana motshameko o ba sa le ba botlana selo sa reng se tla ba dira batshameki ba ba popota go ka emela lefatshe leno kwa dikgaisanyong tsa mafatshe fa bua ka ikatisong ya beke e neng e tshegeditswe ke moitsanape wa motshameko o go tswa kwa Japan Keita Kofuda. Mosweu o tlhalositse fa go rumilwe bakatisi lefatshe leno ka bophara go ruta batshameki ba ba botlana metlhale le matsipa a hapegileng a motshameko o. Mareta Kaisara. Mokatisi Mosweu o boletse gore ba bone go tshwanela go thatelela bana ba le barataro ba ba thopilweng go emela kgaolo ya Nhabe go tswa mo metshamekong e neng e tshwaretswe kwa Gaborone ka kgwedi ya Moranang monongwaga. Mosweu o boletse fa ba batla go ruta bana bao motshameko o gore ba kgone go emela kgaolo ya Nhabe ka manonthotho mo metshamekong e ta tshegetswang ka Sedimonthole monongwaga. DBA e batla gone gore re tere fast track these players so that we can in the future send them to international tournaments. We are actually earmarking the South Africa International Junior International that will be in December. So we are working on fast tracking this kids so that maybe re ka kgona go isa representation. To ruta di skills tse dišwa ya ka go dira backswing e sharp le clear. Na no o nthutile gore movement ya me go bankanye ke tswa ko morago le smash sa me re tsogole tsa mele go dimo. Ka improve. Ona re ke ta sente. Ke batla re
next tournament ko tsa medal o mongwe mme se silver le gold. I play badminton for 5 years. I once went to Ke tshamekile badminton dingwaga tse 5. Mokatisi Keita go tswa Japan o re rutile go beletsa dibolo kwa godimo, kwa pele le kwa morago le go tshameka sente mo lebaleng. Ke ipaakanyeditse metshameko ya South Africa le kampa ya ithutuntsho e tlang. And the training camp. Bana ba supile fa ba itumeletse dithuto tse ebile ba ithutile go le gontsi go akaretsa go tshamekela kwa pele, kwa morago, go tabogela bolo le go nosa dinnom. Mo godimo ga mo ba supile fa ba ta emela kgaolo ya Nhabe sente mo metshamekong e tang. Marita Kaisara, BTV Sports, Maung. Marita Kaisara a re tlisa jelo ka bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight. Benson. Ke tanki hela morwarre. Ke tanki mme pele o heta ha o ka la tlhoko dikgang tsa gompieno ne di tshwere ba mabole ba re ba bona ha kgwele ya dinao mokatisa tlhalosa jalo gore o dirisa setlhopha se se botlana ga mmogo le ba badminton ne re petsela ka bana mo tsatsing la gompieno. Leo jwa le sa le metsi mamotse bona mantlwaneng. I think yone thulaganyo ha re bua hela re tlhomame e re tsontse re sale morago. Bana ba ba bontshiwe gore metshameko yotlhe hela e botlhokwa le ka tsatsi la Sontaga tota re ba tsenye mo metshamekong ha ba se kokoba mo ba kgone gore ba itse gore motshameko ka bopa motho ha o sa kgone go ditlhakeng metshameko ka go bopa tiro a diatla ka go bopa. Nyawa heditse right. Thank you ke Thato Khosimore ka matametlo a gale le gale mo dikganyeng tsa gago e tsa metshameko a re pele re kgaogana ke bo ke go le ditlhogo tsa primaring ya tsatsi la gompieno. Dautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tlotsa emeletse go leba kwa Fora le Germany mo letong la semmuso. Kansele ya Mahalapye ya re itimediswa ke go botlhaelo ya melemo mo dikokelong tsa kgaolo eo e rarabolotswe. Ba lekgotla la Botswana Badminton ba tla simolodisa lenaneo la go rutuntsha bana ka motshameko o. Wetso dikgang di ne di le kalo ga di a fela nako ke yone e gangwe le gape ya bonnye le mabifi mme re tla bo re akogela jaanong kwa go batepoloape go utlwa ka maemo a bosa re se ka ra lebala a re tšhentšheng Botswana ke wa rona ke mpho ya modimo ke boswa jwa borra rona sa gola moeng le bewa ke monkgae a nne kagiso. Betso madume ka mogela ka seemo sa loapi stisediwa ke Mpho Ishadar mme a re simole ka go lebela tshwantsho sa loapi sa nako ya gompieno se supa fa go santse go ipona tsa maru ko botlhabatsatsi jwa lefatshe leno fa ko bophirimatsatsi gone go santse go apogile mo tsatsing la ka moso gone re swetse re go thibe ka bontlhabongwa ko dikgaolong tsa legare le bokone bothaba go ipona tse dibata tsa maru ko Tšhobe gantsi borwa bothaba kgatleng le kweneng fa kong habe le kgalagadi gone re soletse re bo go apogile mo maphakeleng gone re soletse re go ikutlatse go le tsididi ko dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa bothaba kgatleng kweneng le bokone bothaba jwa selekano sa borataro go eng kwa bosupa fa kong habe Tšhobe le bokone jwa legare gone re soletse re go ikutlatse go le mololo wa selekano sa boferabobedi go eng kwa lesome le bobedi mo tshokologong gone re soletse re go ikutlatse go le mololo ko dikgaolong tsa gantsi kgalagadi borwa bothaba kgateng kweneng legare le bokone bothaba jwa selekano sa 22 go eng kwa 24 kong habe le Tšhobe gone re soletse re go ikutlatse go le bothitho jwa selekano sa 26 mo mafelong a dikgaolo tseo mme fa re lebela ka la boraro le la bone ko borwa bothaba kgatleng kwene re soletse re bo go apogile go le mololo mo tshokologong ko gantsi le kgalagadi gone re soletse re go bo go apogile go le bothito mo tshokologong mo mafelong ka bontsi ko ntleng ga kgaolo ya kgalagadi ko re solofetseng gore go ikutlatse go le mololo ka letsatsi la boraro ko Tšhobeleng gabe gone re soletse re go bo go apogile go le bothito mo tshokologong legare le bokone bothaba gone re soletse re bo go apogile go le bothito mo tshokologong mo mafelong ka bontsi ko ntleng ga kgaolo ya bokone botlhaba ko re solofetseng gore go ikutlatse go le mololo ka letsatsi la boraro ke sone seo seemo sa loapi a ene boroko.